uxhumana nawo emcimbini womemulo welodakazi yabo okunguSbuyiselo Zondo. Sithi hashtag bamba isikhathi nosuku bheka njengomhla ka-16 Disemba ngo-2024 esikhathini bawuphela ekuseni kanti indawo kuyobe kusembuzini era ekhaya kweZondo ungabhutela fika amathupha umlilo kaZondo uyothokoza kakhulu ukuthi ubekanye nawe kulomcimbi kaSbuyiselo Zondo. Sithi khula nkosazana sithi hala umhla Anginomilingwane ungasabanzi ngomcimbi xhumana noSisiwe Mdlalose ku-082 4066 089 okanye uZondo ku-078 130 3115. This video is proudly edited by Sunny B Films. 073-821-6018. Sunny B Films. Yeah, okay.